FM nti so wo mesi we mienu a ochena nyame ya adom na ode chen ya hwe na tie nkranhyensem na fe news no so aka ho de du so no de obon krata no e wo ha na fe ya boawura mu online stories ahodo a abeka yensa enne nyame adom se ben ne nenimu ada ho kama bibia gina yie abeka yensa wa ha se ben ye mu ache mu akwaba mejo so na onyame adom bibia ye kama na fa ho ntu nipa so yes ko nipa be du hwam no kre fa ho ntu nipa so me ka ne se ne bia na wo hwe na won ti ase ono de oti ase fa ho ntu nipa so onipa be du hwam osmosis tie so chief kwasi ada asemo kan fa ho put not your trust e onipam onipa be du hwam ntem kra put not your trust e onipam afia mankwa obedu hwambo tiere meka ne yeno wan ti ase a afia mankwa ho beye wahi kwa woni be bre ne kwa ba oyenipa ti ne say no menka de ode ne ho tu onipa so emphasis ana osa butu asem na supposed to ha won a on de ho tu awurade so no ade nyina tio ade nyina osmosi untimi nka sa quotation untimi nka mpo ade nyina ye den edi bua won na de na ewie won yie ene ye won omde omho ato awurade so nye omde omho to sofu chief so enye omde omho to apostle salati so enye omde to ICGC so and as a Pentecost there be it is all person ade nyina wie yie a communal center is out of the equation. Those most they be ada no bagi 10 20 or kwabna wonti no odo ho to me so a wati camera girl me buy chief odo ho to me so wati fa ho to onyame so ono no ye unlimited when the make I would have put it in fa ho to onyame so ono na ye unlimited. Naga Stella no to nipa so a ya Stella minka bibia nto aso afia man kwade onim ya Stella od no to nipa so a afia so onka hwe if onim de asi eda also make up asem na make a che bia obese mitedi kokose biem kire wa ya Stella od no to nipa so a onipa bedi uhwambo ka chinchroye papa bi watachiman na asem na se onipa nti na chi asem tio onipa unama chief obo unti wa chi asem so ti wa chi asem pa de eye sofo kwa chi kika fa wo man hene ho a ene fu bi na mo why doko we no church ro the same bia koso wachinu dia yawo abrabom kura ne se nipa nte se krama odwa wo besan onipa bedwa wo ntrim obetan wo ntrim na oda so no koba se ya no in fact insio ko no bekwa ko sa ho pepe obi eso wo hwe so obeto no wa block wo ma se pa se ya ko edomi ono kura betwa no ono kura na mo this can see what you know did na moye ade dia se kire sen ono kura pun owi on na ba be su de oni panti na chi asem put not your trust in men to the other na one house be bia found bia chief ko to sa eno so ntrese ni papa asan da bi mesrel fa bo wabosu eno so ntrese ni papa asan. It's very important. Ne crack na pay dem bi to obi akoma so ne say ihu bia afiri mu. Ihu bia ifiri mu. Hwi ni kutre yam so kutanyame a. Ihu bia afiri mu. Enkofa nyame foforo bia na akɔhwe wo beti say da bi. Ure ihu bia afiri mu. Fear not. It's very important. Was supposed to stay making an opa fa and say tablet.
Tana pa peja cap na ba fear not na okono. No wa ye ho akade. Ni atro kika nkofo nsem enye ntwato so enye kwadwofo enye adufode pe enye nibrefo enye sa na se fear not aduro ni wanu ma okono. Konkonse bia be crown konkonse bia. Twitwa tu nkofo so kika nsema kase tu nkofo so. Una oye better ndc mo na o chese oye kukuta ko be di obi atem koso MPP mo da musu bi mada udi trokra mo se no kore koso nie musu wo onto you mo amode multi political parties so no aban sisa calculation permutation efasia we be see we go ko minister me ko joso na sha pass o de mo akoto di bazo aban be sisa kora okwa do ahwe be pia wakoto no kwa abobodam because don't want to political party so put your trust in Shishaya ebeti mama Ghana obi anya wonfa so yan Shishaya ukodi kolebu a because a friend of mine e be hwe me as na hwe cameraman. That's what we are looking for, the Ghana that we are building. Yeah, the trust as share political parties mo. Ndi obi a fi se MPP oso an obeyi NDC ba no obeyi wo de okra na wa bra ba wo boda ko political party. So it's simple. Put not your trust in Oma Hene Kwabna Sante. Put not your trust in multimedia, but put your trust. Very important. Who the Toronto want to say Dogobi no abe. Me if you are the what's my debut adauka. And share me and found your scapegoat da. And share me and found your scapegoat. What you have Kenya say? A year bia ko bubu tent ni go from. And share me and found your scapegoat da. We dem call for signatures na we sign for fraud. Da you be so kwanchi sia na opanchi no. Well, me do bi biase. Mamenda alanchemanti rase. Me call ma home gia na me yare. Mana bibia da every second. Ana lawyer NDC ni lawyer. The oba chum. Very very wire de pana ni tag ono so Jubilee House. Ono so they were constantly on my neck checking on said the mercy. Okay. Echo. Timi da obi biase. In fact mo support me especially with prayers. It's very important. Many of you are going to say, say, Nyamia. Girl, and you must say, Nyamia. Yeah. Say, Nyamia. The would draw on Numsa, and then would also fum Noma, would also any brief for, would have a different and then we are saying. Coso, I now became. And I make a year last year, Rahus NBC or Tishi side. Bemma on any year here. Ayakayaka dear normally a dear brain, Obani free. Okay. You free fear norms and a bad penny and sometimes and when ya say 4 or 3 years. Them and a fan to a facket to a ban and the kitchen the coin. Sika mahema and be may a cray our fan on anything. Only time, Tino now heard. Me one of my many bushiati to a quite one where Janam will be a chronic standard name fine. I call social welfare. I call James or the crata basse way any. Media crowd na e be a monthly would ye sikaba so bad letter no be ma kwabrane so wo bani nyina wo na agenda asew gina fafa oba hyemfifi de ne ba hyekire na be ma kura konti ba de atwa abofo na yire no etrim at once moja pram no ne ade last year esi wa ha teshi hey se nungwa o se teshi ho dan de ama ne masa repeat asem no areho enye ne ntokwa na wasew mu gina ho Oba bemu ano oba be generally gina ho oba keto hyenachi bema wo oba keto hyenachi wanfo ani anto de sekan dwa oyire ni tirim ehwa moja kura na hyenachi omu nyina atofom asew be me kokon no kwa da o de ko no so na make say nungwa o se teshi posi eduma na moye yesere mo ye wo mu say yesi bibia e belabo but at least eya busua no mo de hye ho aka na mo beli obi ekwan ye fa so a ye ma brantie ni bail no nyina wonwunan family no mo ba ye kum no ya no communication papa bi ye ni ho nti ye odi aba wo no mu
na mo be no kura wo mo nya we court no tese yesre mo fo mo nan enhye family ni shoe mu bi sese mo nua ba a wo nya mfomso wankɔ no ntɔkwa oni akudie bia wo no ho na kwabrane ahwɛ nipa nim de sika dwane mu because of day na sa ba beda wo no mu a na kwabena wo mu nan ba na me kam say e kura yi na pese akyehye no so wo din ye free network wo na fofo na mo ko school enye mbra na de ye adwuma bi mu wo na fofo bi na mo ko school wo abusuafo bi wo enti Ghana mbra na nkasa de akosi nche e fa nipa kakra bi mbra no woni me harepe e no be ko ne pepepe ba wo ye normal we de yesramo ate yesramo men kasa mo agi bibi ba bibije ba etua onyonko sa na so atase wo bo se etua due mu the moment e ba ha because it's simple oya nyi posifo bi djuma bi anye sometimes mo ma room for suspicion ya nyi obi adwuma anye ma no kura ne se sa na mo ntu obi se koso a se wo ma abusua ba ko na hu biribi adade wo ye no mo nso ma dwuma tima da wo it's very important because you dey addition no ma it's very important say na o ka scapegoat asemi wa hwe for ma wi e de yo na ba abusua bi but ye pa nu ye papa ma na boa ye nyina so no e ya ekoye boachi bidin o sesi awo so mpe o me a lot of letters be ba bebre releases be ba bebre e se kwam no obi angasa je so mo adom letter ba yeah that's not the reason that's not the reason IGP say wo tie ye yan teshi nu ngwa ho sa case we ye ba ye as a ending part of last year ho abro sam ya yes mo ate well na mo ma abusua no ma komanto mo ye mo de hye de ye de ya wo ma but at least sen no kwaredie prepare ye adwuma eno de obi a be ye at peace tie sremo mo ye mo adwuma mo nye na afane miero obi ante ne ho ase na moa ensema wo do atwejo do bakatem de ebre ma ye ho kwan ye kan se bia baka say far away from you say toa you understand the realities of the situation it's very important ye kan se baka say wo chiri ba say toa obatia se ampa e ho nya se obi anya nsu onu fie ko wo enjoy nsu 247 into be problem nyina se nsu ma onu fie de bia da wo kemu ntiase so what is ntiase ti se ade no agron yen kandi wachi a ade bia nsi fie onti de eka nyina no ntiase ba se ebe to woni na wo se wo ko hospital se na tie wo ko pe school kwa mama oba se na tie wo ko police station se na tie wo ko jom se na tie wo tia light bill se na tie connection wom se na tie wo bo se hey se Ghana na nye kasa na mo kana I'm telling you so na me cho nti ayense bebre o aya na wo sora do pa wan hye wa ho nkura mfa ho anto nyame so a wan ho ye kura je se umpie kura bi bibia titofom titiu de misuro pa maburu dodo na akwanya nyi ho a o menya adwuma aye adwuma se fata o bato maburu dodo na o de bia da me haw nyina no se maburu dodo na because the levels of frustration aye high the levels of frustration yet mo ye wo unemployed graduate association you know the universities bebre school for bebre wo nti e wo he me see enu na me ne obi di san komo e serious o awochana no e bia won ti ase o so no passa na o try ko di shikam na o ko na o fro tro na o ko o do fi say bibia ye okay it's not okay o ko we inbox mo me pejuma oman kra ye wo public private sector kra wo mu ni o eno kra ene ke yanu se kra ke ni adwuma yo ye wa asudie da so se oman o ti na o so anopa na hu se akandifo no mu di anim no omo bo chaskeling na hu se opposition nso ayampia no mo totototo then you ask yourself where are we headed towards as a country opposition ayampia nko solution bia ayampia nko a the otiso no so a oyi we free no asade we akwhye honum square pegs or yes den chess oyi finance free no asade finance abebata no no asade peja finance we kosoro no atwe we agina ha no de we be enti we no your man ye chichire se me se ko yanim wait if you don't know who is even giving you something better on the table Edidia temu nko afiti anopa kosi anwumre ene mabo aye vita duku nya de o kana meet say udi atempa in this country now why when the country will be say akonya na down presidency akonya no ekuo bi dia na ye busua bi dia wana ka asase mkire ho
Who is telling these political parties, MPP and NDC, say at all costs this election is for them, at all costs they are breaking? Who is telling them that? It's because we are very conscious of ourselves as a people. 5 cities, 10 cities, 20 cities, a gas cylinder. The Tanya DBT because I'm going buy a soon tem to do. Yes, sanity. Sanity. Me buy soon tem. Na topics no. Na I also do be a way to cry. Na some catch us say sometimes the can cry no. We mo dey say ya. Share a cameraman and a change the parliament akọ president of the state of the state. The belt is share time na me child o kasim no. Belt na me bo. E da also. We no belt no. We no me donya me radio fache man pe. Odi jabetu odi acid ben no. Odi he belt. E pa wo hwe leather na wo say quality. Na wo hwe a. Wo dey hwe ni shoe a. We are mom dear. And the only will be picture at Chem, say, Papa, what we know, a better. Amen. Yeah, that's the Papa, Pancho, mine, no Cobna Santia, Fia, Manqua, Tamako, and I did a bon crata, Yankasa, and the idea by Baba, domonline.com and send you honey, the bon crata, so Jabrena, I can be a corner with you some health tips, war, Hosepe, a semidica, Pensim Pensimun and Comahodo, for some more feeding on her, that I say.